Jer 20 let dugo priređuju u Gradišću tradicionalni pop festival Hrvat 08. Ljetošnji festival su održali u Srednjem Gradišću i to po prvi put u Frakanavi u Miloradićevoj dvorani. Organizator, djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov, svako ljeto pokušava vabiti publiku s poznatimi hrvatskimi pjevači. Ljeto su angažirali poznatoga hrvatskoga muzičara Vlada Kočiša Zeca. Na dobra stara vremena se spominja Vlado Košić u svojoj uvodnoj jački, a spominak na ta stara vremena ga još Svenek vliče u Gradišće. Ajmo reći jedna tajna ljubav između moje bivše grupe Novi Fosili. Mi smo jako često dolazili u Gradišće i znamo da se naše pjesme jako puno slušaju. Hrvatski muzičar sada 3 leta dugo opet nastupa i uredi Novih Fosilov, od kih se je 1992. leta bio lučil. U međuvremenu sliši on takozvanim starim zecom hrvatske zabavne scene, ali svoj nadimak zec ima zbog drugih uzrokov. Bio sam prvak grada Zagreba u trčanju na 60 metara i za tog vremena mi je ostao brže ko zec, trče ko zec i ja sam taj nadimak spretno iskoristio i u ove umjetničke svrhe. Ali publika nije došla samo zbog atleta zeca, nego zbog muzičara zeca, jer on još Svenek razveseljuje srca svojih fenov. Pokidob da poznati hrvatski pjevači redovito nastupaju u Gradišću, se more dogoditi i strastvenim fenom da se pri nabrajanju zečevih hitov ušmula i kata jačka drugoga pjevača. O Ana, o Ana, o Ana, tugo moji dana i tako dalje. A si ti jako znati željan si ga jednoč uživo vidio? Ne, zano sam se sad cimo dovezal kad sam videl plakat, rekel moram pogledat cimo ko je već u Gradišću jednoč, da ga jednoč lev doživim. Tančino tlo se lipo potiho napunjuje jur pred nastupom Vlada Košića, jer i mladi muzički sastav Lole iz Mjenova razumi zabavljati svoje fene. Ja mislim da smo na dobrom putu da malo se poboljšamo i tako daje i da svako mi nastupi našu profesionalnost poboljšamo. Ova tradicionalna fešta je letos po prvi put u Frakanavi. Za stanovnike sela sliši vrhovnim muzičkim događajem cijeloga leta. Ja mislim da je to jako važno za naše selo, zato kad mladina dojde skupa i da stariji ljudi, a tako se svi skupa dobro razumu i zabavljaju. Ovo je za naše selo velika čast da k nam dojde ovako poznat pjevač iz Hrvatske. Ovo je prvi put kod nas. U međuvremenu priređuju hrvatski pop festival Hrvat jur po 18. put, a kod izgleda ova fešta već ne zanima samo Hrvate iz Gradišća. Kod sada vsako leto imamo i gradišćanske Hrvate iz Mađarske, ki su nam rado gosti, da i onda njeve grupe imamo, smo još širi nastali cijelim programom i repertoarom. Po tradicionalnom kolu će festival Hrvat 09 prirediti opet u južnom ili u sjevernom Gradišću. Koncem ljeta će organizator kod obično fiksirati točan termin i mjesto ljetošnjega festivala.